Yes, commanders, morning, my commander. Hayi nangu Uncle Javas lana uzwakele futhi ubuyile umalume la. Hey umalume ubuya lapha udumele lana umalume uswabile la. Ngalenza baleka Floyd. Ya ngibeke nje ngesihloko ngenza baleka fuel kudimoto ekwashi Floyd Shibaba. Nangalendlela le lenzaba ivela ngayo ku social media. But lana mina angenelanga ukuthi ngitophendula inkulumo yaba buncamalala ngingenele ukutokhuluma nami ngibhodle nje emswanyeni lapho la kwendeke khona leyo ukuthi la ekhaya sinaso spokesperson uMr Nhlamulo Ndlela kodwa uNhlamulo Ndlela akasijili ukuthi kwenzekani ngalicala sive nje sekuthiwa Floyd akasesunguye uSG kwahlanganiswa indzaba yekuya esontweni laka Bushiri eMalawi sengakulelo side laka Bushiri labanye bavela bathi Floyd kulungelo lakhe ukuthi aye esontweni la afuna kuzona khona mina ngithi angisonzele la nje kancane ngitothela nyana lokunye ngitosonzeta letinye tetinto lete kusinato singatibuka sitibone hlezi nato tingasita ukuthi sisonzele ekuboneni ukuthi yini kahle ubungoti bekuyaleka Bushiri and yini futhi lengabangela ukuthi uFloyd akhishwe lapha ngoba akakacoshwa ukhishwe nje esikhundleni sakhe sokuba uSG bungoti bekuya esontweni la kaBushiri ngitosonzeta letinye tetinto la letihambisana nato sitokhumbula ukuthi ubaba uNcamalala wake wasitshela yena ngokwakhe ukuthi uma tohamba aye eSwazini agcine ase exile vele ukuthi angasabuyi imali yokugibela wayithola kuPravin Godani uPravin bekasebenza ekhemisi wayecela kuye imali lewahamba ngayo khombisa ukuthi yena noPravin bebasebenzisana kakhulu edude nadude ngalesikhathi upresident Zuma president weCountry wamqasha kuGodani wamfaka waba yiminister kucabinet yakhe uGodani wake wathatha itrip leya eAmerica kungathi beangaka report kupresident upresident wamqosha kuGodani amqoshela ukuthi uhambe waya le eAmerica angakamtsheli wabuya kwatokhala eParliament yonke ukuthi uGodani akufanelanga ukuthi aqoshwe ufanele ukuthi abuyele emsebenzini wakhe bekaze ayiminister sengiveda ukuthi uSecretary General uye eMalawi so inkulumo lana umbuto uthi ingabe uhambe uNcamalala angadi na uma aya le eMalawi ureportile yena lapha ku high command ukuthi uya eMalawi na uma angaka report lokho kungaba kuliqala if ureportile bavumile yini uma bangakavumi uhambe nje kungaba liqala ngoba uhamba usesikhundleni sokuba uSecretary General sitokhumbula ngale emuva uma uFloyd aqashwa afakwa lapha esikhundleni ngaphambi kokuthi afakwe esikhundleni uba uNcamalala wamumukela ngendlela lesetulu kakhulu uFloyd washo nokuthi uFloyd ipolitiki uyadile bathi iscientific politics and uyamati usebenze naye futhi naku ANC eParliament uyamati kahle and lendlela anguyo yona ku politics utoba khona nasemabhukwini yehistory so ngalendlela uNcamalala into ngayo ulo kuFloyd angiyiboni inzondo mina phakathi kwaNcamalala noFloyd noma ngabe kuthi sekunokulwa phakathi kunenzondo phakathi kunemuntu lo ngenelele phakathi mara ngale ekuqaleni uNcamalala noFloyd bavana kakhulu uNcamalala simbonile aya esontweni lela ka Babushembe ahamba naye uFloyd uNcamalala simbonile aya eNamibia
ahamba naye uFloyd kubonisa ukuthi uyamthemba ula eceleni kwakhe mara uFloyd yena uma aya eMalawi uhamba I1 so lapha kusicela ukuthi basiqaqisele uFloyd bekacelile ofo uthi hambele nje na so okay noma kuthiwa lokwalungelo lakhe noma angakaceli mara le position le ayiphethe lapha iyamfoster ukuthi akacele upresident no deputy president kufanele bambone bamati ngani lapha kule position akuyo uma kungashona lomunye ngebomb kungashona uNcamalala ngebomb uFloyd utofuna achaze kahle kusuka le ukuthi kuza tofika la ashaywa khona ngebomb kuhambe njani uma uDeputy President angafa ngebomb lapha uma kwayena uFloyd angafa ngebomb kwayena uPresident ukufuna sichazele kahle ukuthi kuhambe njani leyo ngilinganisa njani angithi ulo bekalanze emabhomu le ofo bekalanze yini eMalawi ngitolinganisa nga Edward Mondlane lo waqala iFrelimo le yagcina uPresident kuSamora Machel uEdward Mondlane washonela eoffice abulawa ngebomb eoffice bekasebenza na Orient Simango phakathi eoffice so uFloyd usesensitive kakhulu lapha kuboNcamalala uma bamdawuta vele bane right ukuthi bamkhiphe lapha edude nabo ngoba lana angivete nje lokunyenyana la sitokhumbula lapha lo yawake la afuna ukustoboshwa yiICC iInternational Criminal Court wabalekiswa ubaba uNcamalala noRobert Mugabe bathu bano Al-Bashir so somewhere there bambalekisa bona ukuthi angaboshwa uBushiri uma atobaleka la abalekela lelicala lelilanalo lokho ukuthi ubalekiswe ngibani asikakwadi ma investigation yakho na abakasitshela ukuthi kuyendekeni uhambe njani so la uBushiri uconnected nalabanye bakuyo le government yona le and mostly labantu bala kule government le la uma kwendeka balapha ku GNU abahambisani noNcamalala and uBushiri uhambisana nabo so uFloyd uma ayohlangana nabo asikwati imthelela lo ungabuya uto affecta boNcamalala if boNcamalala bamkhiphele lokho hayi mina angina comment kwamanje mara lokho kungamyenda ukuthi aphume lapho uEdward Mondlane lithuna lakhe likhona bekasebenza na Orange Simango eoffice sibuye silanze uNikita upresident wase eRussia lo wangena emva kuphuma kwa Joseph Stalin wangena yena waphinza waba yisecretary yokuqala yeSoviet Union ye-Communist Party labe kunabo baba uMoses Kotana khona ubaba Oliver Tambo nabo Moses Kotana bacela kuye usizo le eRussia kuSoviet Union ngalesa sikhathi nguye lo wavuma ukusupporta iSouth Africa ngendlela yonke ngato donke into ema-resources ukuthi iSouth Africa ikhona ukuthi ilwela iphumelele uNikita ngo-1964 wanegotiate empini le beyifanele ibe khona between Cuba and USA and yaphumelela leto tingulumo leto so lapho wathi uma abuyela kuSoviet Union bafika bamkhipha ukuthi akasasuye uprime minister weSoviet Union ngoba se ubuya kuyoxoxa netitsa so ugeneral uyakhishwa etintweni letifana naleti uma kukhona lokhu lebakusolayo laba balapha phambili so but angisho ukuthi ngingoloku lokukhiphe uFloyd lapha wena Ntamulo Ndlela sitshele satise ukuthi kwendekeni lapho kwendekani kuze sitohamba ngendlela le right singaphumi endleleni singalahleki angiphikisani nokuxoshwa kokulo kudimotwa kwaFloyd futhi angijabuleli neannouncement le yaba uNcamalala ukuthi mabahambe bayovula ipolitiki nayo leyo futhi angingeneleli kuyo ngithi wena Nhlamulo awusitshele ukuthi uFloyd wendeni kwendekani lapho ngiyabonga kule site leli bengithi ngiveda kona lokho lokuncane ngiyabonga commanders